lomuhle. Amaphoyisa eMango akakhoza ngaphansi kwesizathu sakamanzini athi nakiyo umnyaka lomusha atabeke asebenta enda ukuthi kucala kuphele kule yandzawo bavetile kwekuthi solo babuka ngewayitolo njengoba mhlatilunye bebasoloke bagadzile benta siciniseko sokuthi bantfu baphephile kule ndzawo. Emaphoyisa eMango akakhoza asathumise umnumzane Philip Sithole ngendlela lasebenta ngayo laphana kulo mango. Bathi ngelanga lekujutshwa kumnyaka bekatsahleli laphana gazetona tekuphepha kwaze kwawushaya insimbi yekucala babeke kanjena. Kushothi kulo Happy New Year kusukela nje ngalomgcibelo 24 akakhona ababesithole wabeka gazethe kwaze kwashaba fast one so Bekagathana ba yedwa la station nemaphoyisa eMango uhlula inkumbambisi ukuthi imgathe nayo kulesi yesikhathi uyayikhona usinathi space ka usizama imali lena nje amsebenzi ababesithole muhle yanqumela lale sive ke naso siyamhlonipha kakhulu ngiloko lokuthi umsini nimaphoyisa eMango lokusekwehlela bucala nje lekakhoza sijabula kakhulu ukubambisana nemaphoyisa kakhulu amaphoyisa eMango. Kanti ke naye umnumzane Philip Sithole ushito ukuthi umsebenzi wephoyisa eMango kathi abucala kungako kuba bethu umonakalo lwentekile uthi nje ukuthi kungente kulutho ukuthi nibambisane naso sive nivane nikhulumisane kahle. Ngithi mina bangigathile kwezokasha hapa swani bakhona ke amaphoyisa eMango badamana buya ngicheka mina ngathi ukuthi utawufika amaphoyisa kodwa angeke ngiwasole nawo ngoba phela senasathi nani simo ukuthi labalingani bethu laba babulaleka la mase bababona lapha bangaba inkoyoyo futhi angifuni ukuyenga ngoba vela lethi dlamlilo dikhona la lethi bulala labantu manje lokho vela akufuka kusimnanzi ukuthi ngakhona sibukile nje singemaphoyisa eMango no asesibuke ukuthi simo sente kanjani la kude konje lokugcina kwendekile ngicabanga ukuthi ngalesiko ngiyasibonga ukuthi sihloniphile kakhulu kunawuqala kude mhlawumbe sibuyela lesimo kube kuhle kakhulu ngiyabonga ngadumisha ngasiko cha sibe senkosi kubekani nento leningi ngoba vele kude ebudlamleni bendile yanjaweni kude nje lesingakhala kasebegcina yebo khona labantu bahambile emakhaya bangabili ukuthi baye emakhaya. 70 channel Yemaswati Justice wakadlamini na Gary Carlos sikakhoza kamanzini.